politics in this. Who are? I know people who are working in big positions. I know them. I can even mention them here. Now, oyero kuba peti atobono wa solvinga chizubuchi. Exactly. Ninja, of course, area birarumu aboka bwajire. But no wonder, because the man is like, Ursania no kamanya kabonera ko kaenda kunsana nako uriyo ndijo mugenzo wayo najya mutwena turye. When I am like requesting all the candidates, presidential candidates. By the time you become a presidential candidate, oshime kuja content erukurengaho. Rero abantu baraganisa, and I may not get moved. Aboko bamwe bari no batugambira ibintu kugira ngo renge londa ukandebire ibintu byinji oba or unemployed manya whatever manya getting manya whatever, there is a lot being promised, heaven and us. The moment we get out of this season, ebyo bisigara byabihandikire by'ibigambo. What I would mind most about Jemima nawe kutureba no kugira ngo oyinenteka tekansi yo kwenda kuhindura ibintu nko kubitwene bikora. Abukuba we all know politics nico nakugira ngo it's politics ikishongora mukamacho yanteganisa mukachibuka. Now politics zo zikombe kihanga politics nebintu by'abantu bingi barukora konka politics zazireze bigambo zine kizukumanyisa. What matters most is what people put on ground. Turukwa yonchera yona neshonga ntuzagamba politics abo kati niyo season twine approximately amazing kasha tugonka ba presidential aspirancy bakakora campaigns. Ekibina cha National Unity Platform izoberi yanyomwe bazo showize list yabo abatunjire kadi aha rengoro aba member of parliament abarabe bakwatira ekibina cha nupo flag. Omuri abo turebere aba bitwakwesemo the big fish abatwino mu parliament abamwe ba missing out afragezi. Omuri abo harimo wabira leader of opposition wabo umwami Mathias Mpuga. Turebere bamwe ma flag, tureba Joyce Bagara bamudropingire, twareba Honorable Segona nonjana umumanyi nawe bamudropinge tabasize kufuna flag. So twareba abantu binji bano bavuza ngo namazimano mbasa mutakudropinga Segona mukatoretera warukaga wache mumwemere nanka. So turebera binji bundi abitwakubentu manyanka batwire baryamba mani yo mukibina echa National Unity Platform ba missing out her flags. It is sad, it is painful. When nature wakweta toto absurd tarom yabwenjo wakweta Albert Camus akandika mnonga kali yagisaba the philosophy of absurdity of life. Now it is not when tichisia kongana kitangaza kongana buti kutangaza ukano shoti nico cyaburijo arabantu kugirana barugombe bina ukebuza azatkangambire bina byone bitwina biliyone bisigarra comedians ibina by'ubutegeki byone birya biliyone bisigara mu comedians because warebe mukore yabyo kurga kasheje kwiko mwabazyo okubikora n'abantu abipraising abantu abikutwara kabahiguru. We are just losing cream gradually mpora tugenda ntferwa abantu abine cyo bakubasa kongeraho turukwakira comedians ngakiranze yakare kandi kareba ngo isi we want kongomya bwenjo makakigamba jangu the tendency to accept mediocrity will always make and leave you a mediocre. Turiyo nsigaza abantu batiyo kugira ngo nico turiyo tuzama. Now, how would you lose Segona in parliament for Mathias Warukaga? Maybe because babenu wa comparing ebintu binji Warukaga twiro mu leadership although abiratari abari abwa meya but when bareba umuntu ari ground umuntu nabasakora abantu. So maybe nane bindo bunde bitutakabasa kumanyitwa abantu baheru konka turebire kintu cha rising akayina buza tona shibagenzi Warukaga nazagamba cyo mu parliament konka ntumanya no where we are heading ariyo mwebembezi. So atwire kandi atwire umanya meya wa umuroko system structures zikibina but where we are heading, I think Nupu esheme kwegendeze. I'm not its spokesperson, I'm not its advisor, I'm not kongana integate yangu asheme kujeri inteva yirinda akwa basawiza kubakura sabe nyuma haba FDC tware biri nyuma
aho Gideon Senyomo wariyo mfield kandi njyano mureba bashijamo I can see Gideon yabare munonga twereze ntanda yo twinira kasheshe Mnonga Vincent Mujurizi na Jemima njang good morning amurundo kunyino mucyara kazi aine chikwatu naza kuchibere ko mu kamera ekintu bacyeta echezo nchikora ki no kuboneza embuga n'ebintu nkebe katumwakira yonje kuturamuse atugambira amazina aje atugambira umurimo gwarukwana go guha kana kumazira mbwire kibito umurimo yona awachi asaze mukuzo umurimo go Priska bazora musabare ba TV West ngera kuramusya abahuruza ba TV West abarukunde besaheji amazina ganje mbanyeta tukahirwa Priska ndiyo mukozi kandi umurimo gwanje gundukora ni nugamba munongaho ndikirina ni nyeyera ni wabo ino murimo nkogwe ogwo kweyera ningo gwoze myenda no basa kurabira aha namba yesimi ningasa kuza kulikwenya takagira namba yesimi Priska etindu waza kuturukanzya munonga akashosho chaka na munonga tonto uko na munonga atine cyo gukora naratine masiko naratine kikuja cyakora Priska umurimo go kija wamutanuko to kumazire mbwire umurimo ngumazire mu myaka mingi nkatandika 2013 riza na 2005 myaka yo dire umurimo gutumuruma mubi umurimo gumbasize korera mu bana banje mbasomise mbireho numureba dirine buzibu so numurimo murunji munonga waba okukunzire no ihamwe buzime cyorukwe Priska okija umurimo kino wakwegise nari hinengo ko wagutunje hariho omukyara kazi bakamba mweta Keti omukazi ogwe akanarga Kampala hati nkito kuronde mirimo niza yagumana arabaraba mu koko wituti owito mukashanyaraza ko umurembo rwambara nabire ndiaho omukazi yagumana araba mwataba abakwende mirimo hi speed namushikira ombugufu akiza kabana korro mu fresco nakumatekiruho mukazogo mwe yabire nakorera kazi yanyegeso gukora eje mirimo yindi gukora ukashoma kiri kwingana ki nkasoma P60 okay ukubaze kwebisa abana bashoma kurwo mukweyera hati mukweyero kwanoza kweyera akasento ijo katungota naro bakibara bata okasente harabo kwerezo kwezi kandi harabo kusasura burizo waburizo nakushosha cyazingaye waburizo banikirigira emirimo omwanya gwo kubanokora ataho wabanokora omwanya mahango nabasa kwereza ko mutwaro kumene cheka omutwaro izoba kumwisha tuba omwanya mahango reka tugamba hati umurebe wa TV West turinka itemerere nyuma yaho mu cyapa none ashanga umucyara kazo ku Priska lyo nayera nani ndeba hanijani baza kucheka ni abinita kaezi ninjani nkabibiri ahari bibiri hata akachanga hata nkaka akanyaka nobano kiranke cyazingaye akanyaka no basa kumpanko kanana oyera mudakika 3 mshahemwe chirigira speed yawe yo kuboine mwene skill yes skill woine experience no basa korro mudakika 10 ninga 20 otase cyakanana chao deno kwezi abakushasho kwezi okwezi hagati ya 45 30 Priska kanokora sente Priska kasente akine emnachika 20 cyakanana abo kwezi ababagaye mirimo bagambire abagaye mirimo bantu mwe na munonga abacyara batahi banje ningasi abishiki no boryahore bamushaje inko gunakora mukasasire ogo gutayinene cyari konka mureke gayo murimo tarho murimo gutara umusente bantu mwe omurimo gungwe yagarire mu omurimo guno gwo nambwe noko wito mu cyaro nyine kinyegasireyo na wahika wa tugamba birungi na mnongo gwo murebe wa TV West abimanye umurebe wa TV West ebirungi bituyiremo mukweyero ebirungi binyiro mukweyera mbasire kwegurira mukaporoti nakombe ka uko mu cyaro nkayi itendero itendero twaza shema tiya itendero ryo muri shema niyo nguzira kaporoti kanje nayombeka hakazu kanje nesaha keje karo muri mbara nahayinkura tinkupangisa nituro muke yanje Priska hata tereza kakodyo yono chikorota akwahina abantu abakutunge cyakanana buri zoba ko imyaka yo wachika wabare myaka watandikire yes
equivalent nicyo kinbasa kubasika ode nwagura itendero that's ahiriye town hati ukikoze utakureba ngo ibintu byona wabikora no ku saving akasenta kakuyihamo kabarira ukamanya ngo sirinje zikanana ningo mutwarogu naza gukora he 15 saving then okwezi koko kwahwa wabona ho school fees warisa habane byeta unono mbimanya tino kuguremere tino kugura ni kare atereka tawune bukereza reka tawune bukereza ngaho obase kuba okay that means of saving that means echakana no saving echita that means balance that means one saving itano obugabo bwampero tusibiro murebe yes murebe wa TV West Bank mureke bwayemeremo emurumo taro omuruma mubi nogo gutakwereza cyuwabo cyakubisa omuruma mubi nogo tabona he cyakusemeza ngo taro omuruma muso uhabuzubana mnongo agwakwenda kumwegisa na mnongo basakwikira yes ubuhabuzu bwanje ni mpabura abushiki na mnonge kinte kikusasa n'abana babishiki nibagaye mirimo ayenda kore nono ayenda korisha cye aze hariya ngura yo ranchi ngura yo chai apana yimuko mukasese oyemere hariya na munonga nyabare bati West barukunde besaheje nyona wizo kaja pris nabanindo ndakarimo kokora no basa kumara nka 1 week ubona umurumo gukora nkurondere kirina nabo babante by'ibizimba numbereba no basa kuza mufuno murumo na munongo kozi yo koko buri mwenda gumubane sato bane parani siringi 5 wabona myenda yo kozi akabane myenda 10 ezo siringi zingana nesente nyingi munonga abantu mureke bwayemera umu nyowe nkazara abana banje babiri okurugire mbere y'intabire ndimu nazara abana bake mbasize kuba bisaho n'abasomesa baryaho tubine nshonga so mureke bwayemera umu taro murimo mubi iwokora hure waremererwa utaza kwetunda utaza kukwiba nabakazi babira bashuma mureke kwiba mukore n'emikono yanyu y'irahanga yabahire obase kubaho namba yesu namba yesu ni 0 nkaga musanzu so nimwe bine abakwenda abakozi mu terasi mwejo riskandyaha ndi alive ahasimu yanje ni kukwata niza nikora nikurondera abakozi ikintu cyo kigendo myinshi na munonga bine bizimbe byo kusimura kana kwata kizimbe cyawe cyo kusimura freskejo numugireba ngatandikana nayo nitafari kariye kora no musenye nagwe kora bahika kugitera blaster njine bagitaha njine nakumateka taha muni nkora ukiriyo ni nkora na abakire Priska umwe wa West abakire katwereseze Priska atagumize no gukora abakire kangaro mstudio tukumize na program simka kashosho kwa kuri mu rwanje iwe nico wayegama abakire natwanse nyumo Gideon aho murembo yabare mnonga Gideon senyomo we thank you so much ogwara bona ateganisa yaryohogwe ogwana ateganisa mwebare it was a nice interview RDC kawaza kubutandika yaruana ateganisa ati uriya na report inje bw'abanyayuganda na speech bino teganisa I mean kungano leta onere mebintu bingi nawe ninjaye nebiye byacyane muganze yazaba yana teganisa kandi akigende teganisa akonkanti sima mnonga Priska abo bari kutugambira aha byorumu nokora kunoja ngo nkaba abantu abunda bo kutuyamba kweyere bizimbe kusimure bizimbe kweyera streets zitu batari mu town tinkumanya town okutwa kubasize kutura chikabo hati baba batari mu niyeje town yendofu bishwe ekwe street eje yo kureba norabo umwanzi kara abantu bashoze ibintu jore nk'amaduka babishoza babiteka mukashini bari the town is always smart in the morning abwachi abantu nkaba ikindi cyanagambe cy'kuru mnonga livelihood abana bebaroho na uwenkaroho and of course tubida kushanga muntu nkogu ariyo mbintu byebukorobero emishango na kingu bibire ninga kingu batiro muntu bamakasende na ki because okuchanduza jemima koreka ngo abantu abarukweta mu ryebyo nambano reason bambaronda sente konke sente omuntu atura nakora arukukera naza gukora ati ngiwacera chikawo ngo umuntu aze kujya ati nuwe no shayacu yenzu yanje because you are not there you here hati abantu bona bo kwano bakora tubakayeta bamishango ejendijo yo kuronda mesente irigo therefore ntuza kucendeza criminality ntuza kucendeza n'ubworo ntuza kumaraho idleness abantu batine cyo gukora baryaho and those ones are very dangerous because they can get into anything twaba twina abantu bako appreciate ngo gukora
so yanaje sokora kandi yasharinga ne nambaye for those who may want contacts you know wasakutangara konka hari abantu batino kutandikira they can call that person abajatereka kutwaro kunima kama wana naha tutandikiraho nigana nabo kwende mirimo muzakwa no mumuterera yatonjere mirimo naza kuba naba connecting yagamba kintu cy'abana babishi itwe kweda turebekeje tukagareme mu kejo press kanaj horenje wajura message cause somebody begs I was reading somewhere nyuma muntagize 2 liars deceiving one another omwe nibabuganda mudakika ngate babashaha mwene dakika 29 nibabugana hateje dakika shahe mwene dakika 29 shahe mwene dakika 35 I love you my darling why the other one is a liar na under sex the other one is a liar na under sent two people lying one another umuntu yana akora sentence kandi yabiri independent minded echo bakweta self reliance ebyo no sanga umuntu bitari munonga bitakanyire. Right, program ya sisimuka ekirimu negendo mission sima buri mwena ari kucera nitwe ayimu kuturebera hona Kampala Bushenyi Ntungamo Rukunjiri Ibanda Kabare Kisoro hona imuri ntubasima bitu mutwegito na social media platforms zitu TV West Nehinda ejo Facebook zaho liking page #ntukoza sisimuka @TV West UG ahone X ninga share ya Twitter zaho following #ntukoza sisimuka utakaferana na episodes zito kuzo kwanza airing ano wasa kugenda aha YouTube usachinge TV West Nehinda noza kuba noreba budi chumwe chona tumutugumiza mu mission program konko bwa hatkati zo mka umuro kache ntugarukane mpapura za makuru mutakarga TV West Nehinda atandikire ku rwari bihere nazo mu marwari ashatugonaga hacyaro okakikiriza rero nabo kushoza senta habazwo kwesimura ubujuma nabo mira nangwa nebikatuba bintera konga ngambire tine cyankolire nkanda kumanya ngo nyine mpox ahi nagire kucebereza mpox nkaba nasho izo sente bwanje bwona ubunabire mbikire mweni nyefuza abo ngitareceberizeho nkantarashishe sente zanje no bwire kandi nza no kukirajuba kora rebo ruhere ninga shoke hura mu rushija ogenda yirwa rero kuri hiyaho naho oyekereze ecyo ntiza kuyamba ubutashisho bwire hamwe ne sente zawe okumanya biri kukiraho terabe kitongore cy'amagara aha nambe gitari yo kushashurira note 8 note imwe note mukaga ninga shoyo yohereza ubutumwa habwabusha ahari your report ahari 85 note obutumwa ni bukushikibwa habe kitongore cy'amagara n'abatahi babo Ompira kasameme otaferwa mpira gati ya Vision Group hamwe n'abeshongozi ba Burengero izoba aha Independence Day a Checha Global High School ompira kwatarika kuri 14 Ivan no mupira master teacher muze BCC no yakwa Lisan MC Lisan ya top passing ngo munonka Simba JK komushino beti abeshongozi batabakariyo Peterson na kapira yakwa Tipol CJ champion Mbatenwe Vale Music Jose nikilino mupira kaheza sister Charity Lady Diana Kemi omupira yagucubita gwatamu omupira rero nabwanyima aba boda barasite bamashane n'abamakanika omusinguze naza kutwara chembo chente hamwe n'ekikopo rero after party tuza Alexa Bar and Grill tushemererwe turukwesimira okwetegeka omupira gunguza kwerekwa butunu aha TV West gushagikirwe abamwisako abinobeza bo kubika no guze sente hamwe n'ibyo kuhwera ombuhingi no burisa kandi binana mobile banking school pay program y'amasomero gona Ariana Junior School isomero yo murembe abwa nasa na primary school omuri Koranoria binedena boarding school van hamwe na computer lab eyo kushongora beji ombyakara magezi embogo drink abarukusyaho embogo kumbucha echo kunywa kirungi kari chamibwe UNBS ochanje omuduke kuri hihi Habanya Uganda mwekebekanisha
Obu nibwo bwire ubwo kucamuka na sente ubwo uri kusingure sente za shopping yo garuza abana y'ishomero uri kukoresa shiringi 20 zonka yandikisha heji uri kutera star 238 star ishat star 10 hash ahasimu yawe abwa shiringi 20 zonka rero utegereza omushya gwawe ubwo uri kwerebera TV West buri zoba program eyo mushonji hamwe no muneneserezo omusinguzi naza kuba naterwa hasimu noti 2 not chenda anana mwenda buri kwehandikisa nikongere micha yawe okutoranwa okwetabo mu draw eyo kusingura sente za shopping wetaperwa jana miloni mingi nibwo ratunge okushemererwa na shopping ya school fees na chi Nehinda program ekirisimuka notusima buli omu wena wachera nitwe kandi arukunda program ya sisimuka ntobisya ngwima bokwenda kunanga business zanyu na nebumukora itwe turi aha ebeyi tunebasika mwija offices zitu aha omurimba city akashozi boma tuganire abantu bamanye business yawe yokora babone kwagera koko nanagambere turi omukire kempapura z'amakuru New Vision hamwe na Bukede twabitunjire studios twaza kureba aha Bukede yeri izoba aha mutwe nabagamba hari mu 7 alaze wofunira mutsanja echija ebibireho izoberi yanyumwe bazo wabe na launching a manifesto yeye omuri munyonyoreba ebyo mu manifesto G kind of course ntujimanya ka protecting the gains manya gains ezibakozere omyaka yenyuma eziba kwenda kurinda manya hiba ku planninga kuteka sente ahiba ku planninga ku improvinga byo nababukoretera emikomunana ejam manifesto ya NRM eri munda yetunjiro papuro omanye biri mu bigendo misho omwihanga Chaguranyi echabade jinja ngatongoza campaign page ya kana na of course ine manifesto yeye a new Uganda now nayo yetunjira rupapuro omanye ekibine cha National Unity Platform chorecherire kukora chim bakutebana ababadde babba baby mudwariro a page 10 yetunjire agamakuru ababa kwasire bakwiba baby omwiraro ejemushango nekira kubera okukyala munonga nko mu marwaro agamahango omuntu ozaro mwana wawe nchicho kwano waje at least oshemeko ine ora kureberere wawe amazire kuzara abo of course nke wamakuza umwana obotine mani kunkara hari n'abantu kandi batagetinga akabiho umushiza weye atinye nenda umushiza ari munakuruga heri yihangane ngaza Kampala tayinenda so aba bantu nkabo reba bakwasire babukoretera Brigadier Chef Ali Bibino ebikwata ku Munansiko tata wa Kenzo tukareba aho babenu wa launching Yoweri album munyonyo obwire biro bice ebihingwireho twareba president arugamba ngo Kenzo kandi ogo senior presidential advisor chikwatira na creative industry kandi turebere yaja ngo nishe mwana we Kenzo tware yakora press conference yari kwehozaho atumuchikwasire kubi atumanya ki onkarebe bikwata ahari yogo omushija amakuru menshi New Vision tureba emikoro ya Irene Ntare jerebere ebireho bwabire na yanjura omushije weye akalulu 2026 Chagulanyi ayingire n'amanyi ejinja yes no hatandikire azembu campaigns zawireho ubu yabe na jaza okwesimba ahantebeji tarabasize kutunga akire ko kugamba je n'abantu bajinja ahabo yaba bataganise so azangu cibire siri kurusho kureba ngo no yatandikira kugira ngo
abase kubashomera manifesto ye abantu ya launch injira and of course ntumanye ko ya performingire umukarura kahwire omuri side za Busoga Museveni atongoza manifesto nalaga byagenda okusimbako esira akatale k'ebintu ekikwatene na market abavubuka hitwe minyeto president nito naenda kututeka hamani minji ekisanja kya kulwanisa bwavu mu maka ekintu ekikwatene na nentasiya yeka ebigenda okunywezebwa abantu mwe n'ibindi tenka kushobora yetondera papuloro obase kumanya ebiru kugenda omumisho omukibine kya NRM aba ikopo abazimba omudumu gw'amavuta benyumiriza mu myaka 10 abaturebe bakutandika hamararo amashomero bakuyamba kureta entunguka omucanga ekibakubana barabya mu amajitaga esimbize neola mu nkola ya ACF zintade ku map kachika ogunomurisa wente zamate kandi ntureba akwara munatambuza ebyo bihinji no burisa aha farm yeye kandi ebitumire yamanywa minister akukulumide ekitongole ekiramuzi oguntureba ni minister Samayanja ntumanya na banakwatana na nebyamataka leba habwa chaine ayechizwe chaine ninga chashongeza ine na ekitongole ekiramuzi ninga tekitukumanka judicial system bakuri numenji manifesto ya NRM baje koretera mbeni yotatunjire omugisha bundu bwo kujugurizo berya nyomwebazo bya babaje koretera yetunjire papa ra bukede obase kushoma bareta oguna baking ntumanya binji bari mu baking business debo kwatambize business yeye ntumanya ko mucyara wabasize ku baking keki yakoze ahamatikiraga kabaka kimanyisa waza kwikahuno okunobo ino rugendo ruhango munonga kanobo hicere hare mwana wasa kumwegeraho ukwari munatambuza business yeye bonyonye ebintu rankaya na zetaka enshonga z'amataka zikwasira hansi na higuru abakazi bana bakwatirwa kubyo kuba baby kawempe n'amakuru go busasa munonga biremezawo kugurira abalonzi nga waliwo amateka esente ninde baba bene babagana waraji yo mucaga so nibinje of course ntumanya mbwire wakaruru babaringari nindeba ni January bazikaze primary ziriye za rucereho kandi actually korejera ko korebeke kinene cyari kunjiri bakaba rero kunjiri so no kwereza aka glass ka waraji ndera tobo kajiro ukatira karuru Imashati nuko natajinyire hati ndihagarika kureba rya rempi no bete mkutinywa akawara dikawo bunakoreba ngakuterera karuru kora agenda wagumayo werand good kastaka no raimo twichuze that you take waraji and vote and this is done by abantu abokuteka tekire ngwe kitwa ku bintu bakikora bakukikora because nokwe shije mesa ekidama chawara kiteke mtano banki depending on the quality of warrant, no matter warrant na ikajirebuka but that good one which is good 15 babiri kari hagataho but you can imagine ukujugura bakachireta polling station bakachiteka hansi y'umuti rero hatobwe okayamba cyo wanatera karuru you see nyenzire tureba karuru katerwa abantu bakuhindura for better bakutora no mwebembe zabo byarumunaza gukora mwene hati o manifesto next year no joti I bought warrant for the voters but hati ninja anyway no ninjana nembera is tukuturamu we don't meant to actually maybe everybody basa kutuka but why would a population be hopeless kugira ngo abantu tubacine masiko so they can only take warrant and vote too bad but tuzakwa nitugamba ahanshongezo turebere citizen manifesto mu rupapuro rwa new vision tukureba abantu bakwenda mbweno tushabana n'ababase mbere bana bwa MP bana bwa president tugambe aha line ezo abantu bagambe mu benda then twaje no byemzano KCC
KCCA FC yesunga Villa mu ligi digi zibaketede lira mugenda kutuwuliramu Ateta alabude ku Premier League bwanyuma yo kutera timu ya Newcastle ibiri aharyemwe League empya KCCA yesunga kulaga Villa ndeba Gavin Chizito guno wa KCCA ntureba Patrick Kakande wa Villa ashirinjira kumizonka bantume yetunjira urupapuro ru amaduka gona agetoriri hanga katurebe ebijo mu rupapura or New Vision. Yes, wewe mnonga jema program sisimuka cyane no misho abuturukora nabo program eji kandi abutwire nabo yenda kusima aba cafe Kandra aha bagacayi karungi burijo very nice nibashangwa petrol station niba kweta tusu wabanoza rwa bushenyi ahansi ya Kamukuzi webikonaho baterere isimu yabo kandi bahikire utunje byo rukwenda isimu noti 3 mwenda 3 igana 234 noti 3 mwenda 3 igana 234 cafe Kandra Bryce Suits abo no bakujwe kaje munonga nobonera bashango mutawuni mbarara high street aruguto ororwa nyigendwa muri high street omuchombe ko bakwetara Grand kandi bagira ngo biyo honorable omushija no bakuyanka itoso kusempare sate tayi byona kandi aruna ba budget boutique omuchombe ko cya foreign abona bo waburyo mukazi no sorting I will not complain anymore. Budgeting kujigamba munonga wanoida kumanya budget cyo ikora rebera ari. Abusa budget arebera. So ho murembo riturambaraza yogambe nabebe yabone basikabi nebintu birunji ekikuriwe zikaho obatere esimu enamba yabo note mushanje note 2 ashatu nemwe anani 3 ashatu nebiri abana ba budget boutique New Vision yatuletera che. New Vision headline eragambachi parties launch manifestos priorities for NRM revealed. Ebina byoreche manifestos zabo kandi ekibine cha NRM ebikure bicyorekerire nabyo kibyorekere ngwene byo biya then ukundomanye nkiterere ninga abo kuba nkibanchikore. You see, we should be voting for a party or for a candidate ahabwebe byakworeka gukora ebintu bitsomeye kureba ngo ngakutare kumunywaho haraji rero mukamuha kabu 10 years of Enoch ekitongore kiriyo mby'amashuta bwene myaka ya 10 esireki barugirehi bakora ki bahikahi barahi. Government raises pay for older persons aba bantu abakuru batwemba bahekebiri mbere hati nojana zinga rero Chamatamuke cheta. Biya page 12 mu rupapuro rw'izoba the New Vision rutunjo rupapuro then omanya hato muntu wawo mukuru ima bari kuba pikingira sente zagombora baza kubana bazikwatirahi. Softer chapats stronger families. Abantu bobahi noza kubishanga aha. Uganda decides 2026 FDC promises economic reforms. Nathan Nandara Mafabi oguhatunwa inebende ya FDC bayidaho kandi Mafabi hachiro bweni jo tukagwerwa kagwa kara muri yati omushati yazere nkito tiabo kutambuze bije akata manyiri now was like what kind of but I think we have seen enough comedy here. Kwa kandi no siyo toraba president abuka Uganda toraba se kujesinga. Nyo that mediocre thing. Hati omuntu nabaza atakuzomukaruru ko kwebemberi hanga. 12 Uganda has changed the road Jemima between me and you. Hati wano your request yono kutambuze bigere kuronda karuru. Are you demonstrating tukashira rengoronki atakana akora point ki? Akana inda bantaba burizo no mahara abanyeganda batatu abatine kito nabakwenda kwebembera na inda ba relating na no bwana bena indo bwa president konka na basa kwete kombejere byabo. I am not in FDC and I have not been there but I feel like obwire bwa kwasa muri ya tebendera bakagwerwa kagwe
atogu nabaza kwiza gukoraho ubundi hakiriho actually mpurire manifesto yeye nebyakugamba nareba nangwa mana bwe nekindi oyirebe binde bikurabamo nabo bonga nk'abantu wabareba mafabi ayine cyakozireho ikubasa kurebeka muri yati I don't know why and I saw FDC ngajireba kare nyowe najireba neta za buri yamango gunumoru narebendera bagira bati nyoko baje mukwazize nkafiringa ngo hari ikizo namwe ni nanda yindi kureba uburemezi umbibine biruhwebi inaroho buremezi ito no man tureba kare you can only wait watch gamba bajango bakungurire arho buremezi and that party tubwire bwahare ubwire butari bwahare they will be together regretting. Okay, katutegereze I'm not a prophet of doom. Yes. No launches 11-point program. National Unity Platform baronchingire enshonga zabi 11 nemwe okuba kwenda kutwaza ibintu nabye bino biza kubishangaha mbona ati nore bina byona billion bigeza kukoreka byineki NRM yone yoreka ngu ine ebinte byerkwebembeza ebirondo bimanye FDC promisingire nta MP ndahinduko mbyentasya aze chinte cyo nikikuru munonga tuciru kubi umuntu yaraganiza kuhinduraho mbyentasya tuno bwakubakira nana kiro wakwerezana ne buru kubugana kakwereze cevirebire ninge cevire no gwe kuba miliyoni aboko no gwe kubaki entasya yahinduka echo nkintu basa kutusustaininga kanchireteho because Jemima, if you have your own money tomorrow I will meet you shango orije nabwata onabwato because you sustain yourself konka hati you know so omuntu nawe yaraganisa economic reforms na atari muzano then munyagwa wants fair share of national cake ibyo bire bitwantugamba yecho tinyine buzubu naco nanye ndiyo mumba kuteka tangwe bintu nibigwera side zimwe tibiriki konko kurugayo kande ukoreka ngo haruhaba mwenu konka abeho justice oburinganiza burebeke burukora burahamwe hona abantu bono bagamba ki amuchuba kweta citizen manifesto what voters in Lango want leaders to address abantu barango bono bateka ngo abebembezi bashimikwa abakozire ki burubanda bukutera karura bo kuba noreba babine binte bukubakwataho bakuteka ngo abembezi babo bashimye ku bantu babikoraho then turebere na nico bina echa PFF ekujambo bwa hati bacira umuntu betense aho ahari agati ya ant hamwe na nupo umuntu barebe cubine cuko aligninga na agenda yabo nico cyo barabe no babackinga umukarura akabukantu mate bine presidential candidate obwa hati umukarura ka okay katuyinde turebe umuha vision bajya mu stigma to purpose how to love every time of course ebe byona babiryaha abo kwa abantu bine ebizibo kwa Jemima out there people have issues when ubundi ko kuba omanyire how to handle mara of genetic guns people have even committed suicide abo arukundo so ebe byona ne bgambaho maybe you have ratme na committing suicide ndabe humbwene agenda handi kuka empingone empapura za New Vision hamwe na Nabukede noza kwano byetunjira erizoba street yone yorazeho ba agents bitu supermarkets petrol stations iwe chukuru ahora zoka bozo rupapura New Vision na Nabukede nabaza kwano babukoretera deba binabyo buteje cyo munde ebukwende bwa president manifesto zabo nizigamba chwaza kutera karuru obeno kamanya then tunabachi boko mabati abantu ba producinga amabati marunji umunonga iwori muno yombeka or planninga kombeka nico cyo shemekwa no considering abo kabone bakujyangu bakwereza ibintu byo mutindo kandi ahabeyi eri kubaska kandi abantu ba sponsoringa program yitu yebyo boembe chine beroho burura katano shaha emwe turesere program ense ubundi yo kwa kuburyo kwe wotakajirebere turesere program eri kuyamba abantu muno bombeka
ekine kitongole kiri kukora amabati mbwenu nibakuworeka ngu bine ebintu birungi hati bongiremu omutindo nibagamba na guarantees by the way kushanga kati wagura esimu egi bakagira ngu mbwenu gitware omyezi 8 ninga emyaka 2 ntwenda kuharaga ekyagiwe huge garuka mamba kwa assuring of quality so ntuzakuba twine abantu abo kandi barikutworeka obuhereza bwabo emirimo yabo n'entambuleta yes ebyo byona nituza kuba tubine obwa hati reka turebe twantu basa kubafuna tuguze mu misho na program eya sisimuka mutakaruga Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nange nja kwaniza nkugaye webale kujjako ku MMI Steels Kiboko Mabati. Muna fe tumanyi Kiboko Mabati. Era wagamba nti Kiboko Mabati it's a product. Eri under MMI Steels. Kiboko Mabati fe tumanyi a factory. Yes. Meaning product tugisindise okusinga erinnya lya company which is okay. Exactly. Which is very okay. Yeah. Just okunyonyola ku kakatone nnyo. MMI Steels eva mu company manyikidwa nga Motesan Group eve Tanzania. Kakati MMI Steels gye twasunako ne tuleeta wa Uganda mwemuva Kiboko Mabati okunyonyola omuntu alaba programu yaffe eno okutegeera obulungi. N'abantu tembanyonyodde bulungi kintu kino kya bbaati. Gwe omanyi ku Kiboko Mabati nene esinga ne kye tulowooza. Kiboko Mabati ebaddewo emyaka 15 bwe mba nsobodde okubalira obulungi. Kiboko Mabati brand ya Kiboko Mabati yemu ku brand ebaddewo okumala ebbanga eri lyonna lyonna era yemu ku company gye tuyita MMI Steels emu ku ntono ezikola amabaati okuva ku ntandikwa paka ku nkomerero ofune ebbaati naye wano ntambudde factory nendaba okuva ku loole eyo ne mujooza ne muteekamu aluminium ne muteekamu zinki netugamba bingi nnyo bye tuteekamu era nga bwe nkugambye nti nno nga bwe nkugambye nti nno wano yemu ku kampuni entono bwe ngamba nti n'entono atulaba eyo abeera akitegeera yes bbiri yemu ku zo. No, you're the leading. Exactly. So, thank you very much. Tweyanza nnyo tweyanzeege. Omuntu akola n'awana omulala nti fulumya. Nga tagamba nti ekyange tekifulumya kyange. Meaning kyokola oli lweddo kiwa katale. Mpaako n'omulala. Mukulu Hassan. Yes, nyabo. Muyina ebikabineka ebyamabaati. Wetwogera saawe era mbadde njagadde nnyo okugaa nti kankulambuze nkutwale mu ffumbiro tufumbe ebbaati lya Kiboko. Tuyina amabaati gawerera ddala types 5. Type 5 ez'amabaati. Tuziyite designs 5. Nti twagala nnyo okola ebbaati erijja mu nsawo. Twawule ekigambo okuba nti nno lya bbeeyi ntono ne erijja mu nsawo y'omunnayuganda nga bwe nkugamba nti nno tumaze emyaka 15. Twagala okulaba munnayuganda twagala okulaba munnayuganda nga buli at least ayina ebbaati erimubeera ku kasolya ke nga ligenda kuwangaala. So tulina amabaati aga normal corrugation emigongo gyaffe giri egyedda ndowooza ogijjukira tumugiyita normal corrugation ne tubeera n'ebbaati lya ako kembadde nzirako akabaati k'ensene ke tuyita ezedo oba ketuyita aluzinc ffe wano tukayita aluzinc. Lwaki tumenyaamenyaamu ebirungo bye tuteekamu ekirungo ekya aluminium yoyo alu then zinc ne tugamba nti noye zinc ne tukayita aluzinc. So ke kabaati ako ak'enseenene agabiri ne tubeera n'ebbaati erya IT4 ery'omugongo omunenenene oguli wakati awo IT4 era tubala emigongo egyo nti nno giri ena naye kakati wano ku Kiboko twongerako ogwokutaano munnayuganda ali eyo abe ng'asobola okusereka obulungi omugongo gwekwate bulungi nnyo. Ne tubeera n'ebbaati erya IT5 eno factory twagizimbisa IT5 twamukolera wano ne tumuzimba yoyo IT5 gwolaba
okitegeera ne tuvaawo ne tubeera n'ebbaati erya max style akategula max style kigambo kyava mu baluumi ekitegeera so kaakati ebbaati eryo buli omu munnayuganda yenna ali eyo asiima alabye akategula ku nnyumba ye naye kaakati wano ku Kiboko mabaati tukuwa max style ku bbeeyi gy'osobola nze kyenjagadde nnyo tupromotinga ebintu bino by Uganda Build Uganda twajjamu okwerinda nti ekintu ekyebbeeyi ezo tekisavinga papasi gyoyagala oba mugaso ekyebbeeyi kyotwala ngaekisavinga ate ne mubeera disappointed etaddemu ssente nnyingi leero tuli wano ku Kiboko mabaati bakulaga nti oyagala kusereka nnyumba yuniti 2 jangu balina ebbaati ya ssente ntono naye ng'ate ligenda kukola omulimu naawe weewuula mukululativu bwentambudde mu factory wano ndabye entandikwa tikati eno raw material ono ye raw material ono ajjira mu sayizi ki raw material ono nga sinagenda ku sayizi ava mu ggwanga erya Japan tumuimportinga okuva mu ggwanga erya Japan era nasiima nnyo omukulembeze w'eggwanga bwe yatutegeeza nti no saawa eno Uganda ezudde oba tugiyite quality ya oba tugiyite mineral emanyiddwa nga iron ore omuva ki raw material ono kiba kitegeeza nti nno munnayuganda agenda funa ebbaati nga buli kimu kyonna kyonna kivudde mu waka so eno eva mu ki eva mu Japan saawa eno gye tugifuna eno nno tugifuna mu millimeters 2 ebbaati ero njadde kulagako nga tuyingidde mu nda eyo liba bbaati abantu abalinako Colgate ebbaati eggumu eryenkana bwerityo oba nga walabako ko baasi floor ya baasi ebbaati eri obugumu bwalyo abantu kwe balinnya yeyoki yeyo geji oba gye tuyita millimeter 2 so koera eno yonna gyolaba nga bweri wano ya millimeter mmeka 2 kati njagadde nnyo nkutwale wengendo gifumbira nkuyiseewo mangu nkutwale gye ngenda okola ki okufumbira naye ng'eno ye raw material bwe tuva ku kino ebisigadde byonna nga bw'ogambye nti no tukulirize nnyo ensonga ya Buy Uganda Build Uganda Japan akoma wano Japan tukoze ki tumusiibudde kakati tuzze waka tuli Uganda tugende eri Japan wano tutandise waka 2 ze tuliko kakati tulina gauges ez'enjawulo zetukola ki zetunyiga njagadde munnayuganda ali ategeere nti no ennamba gyekoma okubeera ennene bwe bunafu bwa geegi nti bwe nkugamba nti no geegi 32 tegeera nti ke kabaati kafe ak'enseenene onfuna bulungi akawebufu bwe ngamba geegi 30 nti lyeriddako wootandikira waga nti no kansereke kakati ntandise bamuvuka twezimbe baani awo geegi 30 kakati oli awulira nti no terinsana n'alyoka agenda ku geegi 28 onfuna bulungi Kiboko mabaati y'emu ku kampuni esukkawo awo n'egenda ku geegi 26 tekomaawo n'egenda ku geegi 24 nkukakasa nti no geegi 24 tosala giyisaamu musumaali ogw'ennyondo tosobola ezo kakati wano ku warehouse osobola okukozesa 28 because wano twakozesa 28 geegi 26-24 tuzikozesa mu bintu nga ze tuyita sandwich panels waliwo ze tuyita sandwich panels Kiboko mabaati feka bakola sandwich panel kyentegeeza nga bwolaba sandwich omugaati oteeka eno omugaati n'oteeka eno omugaati wakati n'oteekawo amagi tuyina ebbaati lye tuyita puff panel yefefeka abalikola mu Uganda bano abaagala okukola ze bayita cold rooms okuterekamu ebirime abali mu bifo ebyokya ennyo eri ebbaati likolera togenda walala wonna tolisuubira kuva China jangu olifune mu Uganda kakati nno mbadde nkunnyonnyola nti wano Japan tukoze ki akomi tutandika Uganda Buy Uganda Build Uganda Aluzi yes ebbaati lya aluzinki tulifulumya olw'ensonga nti no ligenda wangi nnyo mu bitundu bingi nnyo
njagala okutegeeza nti no tusapulayinga East African community yonna tugisobola era tugyewulira Northern Tanzania yenna tumusapulayinga nga tuyitira ku port ey'e Mwanza era tuvaa nejjinja ne tusindika amabaati ne gagenda Northern Tanzania kubanga abatanzania bafuna obuzibu okuva emmanga eri Dodoma, Dar es Salaam okugenda okugula amabaati eyo so kakati fe abo basapulayinga ne tukkirira e Rwanda, Burundi, tugenze Congo yonna tukola ki tutunda amabaati gano aga aluzingi tugenze Central African Republic gayitamu ne gagenda paka Central African Republic ne gagenda Southern Sudan, Western Kenya yenna oyo yenna tumubika ne tugattako ne Uganda. Wano wetuli kulaba nti ebbaati liri erya meters 2 oliyise otandise okukulira geezi oliraba nga bwe liyingirawo olwo milimita 2 wano tuyitawo cold rolling mill tukozesa chemicals ne tukozesa ne rollers ennene ennyo zenja okulaga mu maaso awo ezinyiga ebbaati eryo okuva ku milimita 2 paka ku milimita oba tugambe nti no paka ku geji gye twetaaze geji 32 oba 32 nja kugamba nti erikunga 0.25 mm kati nyiga milimita 2 ozize ku 0.25 mm yeno process oba bingi nnyo ebigenda mu maaso wano tetubba wano kakati liyingira Munauganda inotegeera nti bino byonna biri Uganda tuyite wano mpola bwe livaawo ne liyingira ekyuma kino kyolaba wano eno ye cold rolling mill era bwe livaawo ndowooza olaba bwe liyingiraawo ne balyoka awo kakati bamaze oddinyiga awo wonna munda omwo bamaze oddinyiga bw'oba otunudde bulungi wali chemicals ezo zonna ze bayiwako okulaba nti nno likkakkana ne liryoka likola ki ne balizinga ne balizza wano tukola koyiro yonna eri bw'ebeera eva eri etuuka eri mu ttani nga 30 egenda okuva wano ng'ate nnene nnyo lwaki because tunyize ebbaati liri ya milimita 2 ne lizaala ekirala so eno ye cold rolling mill wano ebbaati we litandikira wano Build Uganda ndowooza oliraba bwe likkirira balinyiga era mu kyo ndowooza olirabye wali lifulumye liri daaka nnyo nga lya bulaka wano litandise okunyirira akasiriva kavaawa kaako katandise okukola ki okujja wano ekyemmanga wano nkulaga ebyenda anti tetuli mu ffumbiro tunula wano ekyuma kyolaba ekyawo tuddira ebyuma ebyo 2 ne tubiteeka mu kyuma ekyo ne tugattako buno obulala 2 nabwo ne tubuteeka omwo bino byebinyiga ebbaati kakati njagadde okulaga geegi milimita 2 zezino ono yero material akoze eki avudde Japaani ndikaŋŋambe nti nongezaako omulaba ezo milimita mmeka 2 ebbaati lye lyavudde Japaani zezino milimita yenyiga jangu nkulage wano nga bwe ndinyize tukyali wamu wano mmaze oddinyiga nyize liri nenfuna eno geegi 30 maze oddinyiga byonna bikyali wano nebino byetusalako nga tutandika okukola omulimu ogwo gwaki era bwe twakulaze tuli bannaffe abakibooko mabaati twagala tukakase ebbaati lino kugwe alikozesa nti lya Uganda kyetuyita Buy Uganda Build Uganda balyeke otulima nti biri imported twalabye ki ekiba imported obwongo Munauganda n'atandikirawa Mukulu Latif Hassan wano wetuli tugezaako kola ki wano wetuli wetuteerako langi maze okulaga eri nga tumaze okwongerako ebirungo ebya aluminium ne zinc gwe tuyita AZ kakati okwo kwenyininyini kwe twongera langi n'ekibooko mabaati lyebbaati lyojjofuna nga tutaddeko langi emirundi 4
wano process gye tuli mu ssaawa eno kyolaba ekyo yerangi katugambe nti no esembayo naye nga tetunaba kuba nti no tuteekako langi eyo esembayo tusooka ne tuteekako nga bw'onoolaba nti no osiiga langi n'osooka n'oteekako gwe tuyita undercoat fe tumuyita primer then netuteekako undercoat eno gy'olaba ebbaati gy'olaba yennyininyini bwe tuteeka langi eyo gy'olaba saawa eno tukola ebbaati erya kiragala byolaba ku tv yo saawa eno naye nga tugenza otuteekako langi eyo olwedde twasoose tuteekako kalangi kali ke tuyita primer akakwata langi eno okuba nti no tesobola kola ki tesobola sangukako oba tesobola bambukako kikulu nnyo munnayuganda okutegeera nti nno ebbaati ly'ogula lirina okubeerako emitendera egyo byonna byonna birina okuba nga biri ku bbaati eryo okuba nti noweewala ebbaati lyo osereke katugeze nti nooserese mu myezi 3 n'osanga ebbaati lyonna lyonna nga libambuka liringa ki so ebyo byonna byonna tubikola nga tuyitamu kyuma kino nga bw'okiraba wano byonna byonna bikolebwa Uganda wano ku Kibooko mabaati. Ebiseera ebisinga amabaati gava ku kyokubambuka. Ebiseera ebisinga kiva kuba nti nno abantu abasinga abagula amabaati nga tebasoose kutegeera ebbaati lino liriko ke tuyita ka undercoat oba ke twandise ka primer oba nfuna bulungi atulaba saawa eno njagala kukakasa nti no bw'oba ng'ogenza okugula ebbaati erya langi liyina okubeerako langi endala wansi teribeeranga akabaati kali akafa ak'enseenene ng'ojja kwagala langi ogule buguzi lwakuba olabye langi gyokola gyoyagala so ku kyombuuzizza tuteekako langi ya mirundi 4 primer bwe tuteekako then ne tulyoka tuteeka ku langi eno gy'olaba egyo mirundi 2 primer ne langi kakati wansi eno ne tuteekayo era primer ne tuteekayo ne undercoat bonna bonna kikuyamba okuba nti nebbaati lyo lisigaza langi yalyo okwo nno kwe tugasse okuba nti no tukwongerezaako ne tukugamba nti no olw'ensonga lwaki tukola ebyo byonna byonna y'ensonga lwaki tukuwa ne waranti ya myaka 5 singa ebbaati ly'enguze lya kiragala ne libambuka mu myaka 2 olaba bwe ngenda okunyiigira Kibooko mabaati njevume awo nkola ntya kakati mu mbeera efaanako bwetyo tugamba nti nno jangu ku Kibooko ofune waranti ya myaka 5 tutegeeza ki ne waranti abantu bannayuganda basinga bakonfusinga waranti ne garanti waranti tutegeeza nti no tukuwa kyetuyita replacement waranti nti oguze amabaati 9 okuva mu Kibooko ne gabambukako langi mu myaka 2 mu myaka 1 myaka 4 tukuwadde 5 naye nga ffe okusinziira ku nkola yaffe tukugana emyaka 15 langi ekola ki eba ekyaliko kakati jangu gye tuli obe nga ate okumyawo empapula ezo ze wagulirako amabaati go Kibooko kye tujja okukola tujja kuddira amabaati nti nno kifula aguze amabaati 9 leeta amabaati ago ebipapanjo ebyamabaati ago agabambuse tukuddiza amabaati 9 aga tayipu yennyininyini gye wakola ki gye wagula yeeyo gye tuyita waranti okuva mu Kibooko yefefekafeka abasobola okuwa waranti eyo nobanga weesiga ki kyokola ki kyogula kubanga okituwa obwesige naawe kakola oba kagakola tuyagala kubeera ng'otambulira mu loosi so omunnayuganda ali eyo tukusaba nti twesige abantu bano nti ebintu bino bikoleddwa munnayuganda muntu ki agenda okukuwa okusereka ennyumba yo ebbaati lifune obuzibu mu myaka 4 kitundu nga tonna topinga 5 akukyusiza amabaati gonna kiraga ki nti akola product eyo ye mwennyini yeesiga kyata okujja katale okwewala embeera ng'ezo wano twagala tubuulize mukulu Latif muyina tetuyita customization bannaffe batanidde nnyo okuseresa mwamba oyo wogenda n'ebbaati liri futi 3 oyinza osala amabaati scrap n'oba na mungi so abaseresi batugamba nti basobola okukola oda n'okendeza ku kusala amabaati n'ofuna ekituulawo Kibooko ekikola ebyo byonna byonna wano ku Kibooko twabikolako dda emyaka 15 tutegedde akatale ke Uganda nga bwe katambula tutegedde munnayuganda kyeyakola ki kyeyeetaaga nti tayagala kuspendinga kinene nnyo naye ayagala afune ekintu ekijja mu nsawo ze so customization tugikola oyagadde ebbaati lya meters 10 meters 12 meters 9 tujja ddikolera maama nga bw'oyagadde
Egi ni Kiboko Mabati okorwa mu MMI Steel Mills emwe muri za company iziri kucirayo ubuhango n'ubuhango omukora amabati omuri East Africa. Aha nitwara Alusin Coils na za coils ezitire rangi hamwe n'amabati agakozirwe kuhangara. Buri bati ritire rangi nirije na warranty y'emyaka 5 kandi okushanga turibura hamwe omwihanga amabati ga Kiboko tigakakuza hare. Turukura amabati konka nitwombeka amaka za business hamwe n'ebiroto ebikorirwa hano mu Uganda ahabwa abanya-Uganda. Gura Uganda, yombeka Uganda. Watekateka amabati, tekateka Kiboko. Ompira Kasameme otaferwa ompira gati ya Vision Group hamwe n'abenshongozi ba Burengero Izoba aha Independence Day achecha Global High School ompira kwatarika kunji munongo ne Ivan no mupira master teacher muze BCC no yakwa Lisan MC Lisan ya top passing ngo munonka Simba JK Commission Betty abenshongozi batabakariyo Peterson na Kapira yakwa Tipol CJ Champion Mbatenwe Vale Music Jose Nikilino mupira kaheza Sister Charity Lady Diana Kemi omupira yagucubita gwatamu omupira rero nabwanyuma aba boda barasite bamashane n'abamakanika omusinguze naza kutwara chembo chente hamwe n'ekikopo rero after party tuze Alexa Bar and Grill tushemererwe turukwesimira okwetegeka omupira gunguza kwerekwa butunu aha TV West gushagikirwe abamwisako abinobeza bo kubika no guze sente hamwe n'ebyo kuhwera ombuhingi no burisa kandi binana mobile banking school pay program y'amasomero gona Ariana Junior School ishomero y'omurembe abwa Nasa na Primary School omuri Koranoria Binedena Boarding School Van hamwe na Computer Lab eyokushongora beji ombyakarimagezi Embogo Drink abarukusyaho Embogo Kumbucha echokunywa kirungi kandi chamibwe UNBS ochanje omuduke kuri hihi abanya-Uganda mwekebekanishe ubu ni bwo bwire ubwo kucamukana sente ubwo uri kusingure sente za shopping yogaruza abana y'ishomero uri kukoresa shiringi 20 zonka yandikisha heji uri kutera star 238 star ishat star 10 ahasimu yawe abwa shiringi 20 zonka rero utegereza omushya gwawe ubwo uri kwerebera TV West buri Izoba program eyo mushonji hamwe no muneneserezo omusinguzi naza kuba naterwa hasimu noti 2 noti chenda anana mwenda buri kwehandikisa nikongere micha yawe okutoranwa okwetabo mu draw eyo kusingura sente za shopping wetaferwa jana miliyoni mingi nibwo ratunge okushemererwa na shopping ya school fees na ki twegiteho aha programu yareba hindujire ahitoro ko bantu kwegesa okuwa kubasa kushikiriza biroto byawe nabeninde bantu kandi tekatika ngo kuza kushwera nabasa kuba naga ko mwikuru ayineke mani in expectations zina benyine ukana abana ekeriyo kujya ngo ushwe bomusheja okutina rahanga natabantu tayisa abantu abarabero mbintu nyamwinji konka bakatunge cyo barakwenda ituntu twatugamba urungereza mazima excuse me sir. Although you are a teacher, we cannot keep quiet when you are leading us astray. Niho nahuririre headmaster yemerera nawe yagamba kanta kataranye bire. I know. Familiarity breeds contempt. Headmaster yihayoruga. Very good for. Yega kurabiro mbinte baraberemu otunje kumanya no kwetegereza rero tunje kishumuruzo cyo kwangura kandi okega no kubicira nyensi kurunugira ngo toragire mu kanisa buriya bu school fees bura ukaba no yegomba kushoma kintu profession cye wabe no kuntu abashomeza kunabemba rebo mu shomero ndabari smart bakabajwara bashomeza bitu bajwara impare ngufu na za stocking ndengwa za kaki abajenyi bitu no babano batuganirira aha binte baraberemu kandi no bababina no bahabuzi obwa kubasa kukuyamba kushikiriza biroto byawe
ranga kandeta umunsi konkanyizire kugashaki ndyaye gasiraki ndya kuna kufera izoba abandebere baryagamba ki reba hindujire nebereho buri sande shahina zekiro aha TV West Honga. Sheshe unyamizi one botine kindi ciwatire yamizi ndikugashimire kubanza kandi one nabuganywengerereje ukamurire mu kecitweka kindi muri yagomizi kandi cicurugamba guningagarura nenteka teka yawe n'abandi binji bajine waza hari chance benji kugira mulongo matawundo bakamanyira katogo kacwe kabiri utebye kurye bibisi kunguta kagira ari aryejo chance yo grasi ya mezi kugira ngo basisa go mezi ukubasa kunywengebereze ibyo biri kutekwa kunywengebere mu byo kurye biwakaja kanjaje kuruga mu kirisi cyuri kubona burunda Derecho kije kikwiyeho iki twagambere cy'ubwonko kukwata ice nomanya ice jo ibari kugamba ni acronym iri kumwisa insufficient cellular energy niyo ice kunkejo ice ne basa kubaho ibyo kurya by'uwarye byarutaye kimwe kiri kubasa kuyamba ubwonko kugira ngo mani kunkugo bwonko tubiri kuza kugira mani amezi gatari cyamisha nayo manyirije kurya tekire gico kabiri nayo ubutunguru enyanya avocado cucumber karoti ubisharasharinka salade ubirire ubwinejo cyamisha nijo kuruno jangu noba uyetonzire ibyo kabishara bihango kugira ngo base kufutana kija kuhira mu imwe bari kunywa chai ameza garyo mu byago mate ameza garyo mu nigija kukuyamba ukukwata ice cyabire kirye cyo kuri sente ukuhinduka ikiri kubasa kuri so muntu ejo agumate wagatamo umudarasini umujaja umutete ninga cloves n'intangahuzi naenda nimta mukono gumwe naenda nimta muchumwe cyo wabita mukono gumwe ni gugitire nagari kwate igufu imwe bari kukunda kunywa juice kera n'ibijuma nkabishatu kuri juice otemu kimwe cya kabiri cy'amezi gari kwingana na juice yiwako 50%. Kandi kuri kubokozire juice eyemboga yo no gifungura ibicweka 20 arigana ntambo twize tuce nawe chika tugire ngo wakora glass 5 nutambe glass tugumekirisa cyona cyane kirimo derejo myonye kuyambe kubasa kukoresa mezi akashera katire na nakateribita akatiribita akatiribita ni karunji kunga abantu binjiri bakakoresa barengesereza kandi ubwo buteyire ni ukuyamba cyango wabunywa ejontezo wagita muri kuza kubunya kungajo iritamuka nyiciro deno mukasheshe tubukera nushanga bucwekire nushanga bunuzire kunga empeze zitumire bwacu kakuzo kukurira mu mubiri zikayamba kureba ngo namezi agwagariyo ni gacweka gacwekira mu mubiri gakwebyo birisi biri kuyamo muri kurisa gomeza so ubwo nakuhereze kutamuntamamya batakashira kugira ngo ubonure
nyonya chiro ngo byo rupose ya nyombe n'imimango nashkwaraje ntabwo umuhango kugira ngo umuntu ayongeremo isukari ahubwo utema ikigiko cy'amamya koroganye cyujije kampamye umukarugari cya kiro kare umuka cya kiro no basa kwenyera amezi n'ingano basa kuri shandu kinywe icyo kikuyame kureba ngo na nyiciro bwuri kubura kukizo mubiri binamizi ko kubasa kukoresa ukukondora mukasasiri kuba yashamuzigwa umwihango uri gukora. program mechilise simukaho bari we haciri nitwe kurwo butwatandika shahemwe kandi ocero muno gumizamo ni toxia shaishatu na system kayaba yagiremo guma TV West abo kuba twinire programs nunji zamani ntukwiso mpira kasememe izo bari ya independence ninga shabiro mwenda byo kwikume ntuza kwatiri ya chai Global High School hanu omurembo orambarara izo yerebere abahereza babo TV West Radio West mujurize Vincent tinka kureba goro kuzana umpira erizo bano abo kabafana abantu benda kureba ijo yerebere Vincent mujurize ukanozanira aha bishayi bituramba mpira hechayi rampana bishayi biriyo kabyabo Twenda turebe jo talent babasize kujira rambara abatata kujira rambara well inga bani nzana nkugwa abandi yoti ngwenda kuza kuja date ndambino tantumya niwe dangerous substitutes kwa kanti za kwatora cha Global High School ompira hagati y'abahereza babo ba TV West hamwe na Radio West buri umwe n'otora no yigomba kureba naza kubariyo then abeshongozi bitu ba T-Paul CJ Champion Valley Music Matt Henry Jose na nabandi binji ni Clikembo button check training anoza kwa no barebera busha ubwo mpira gwarugamo tuza kwa tune banywana bita boda hamwe na ba makanika abo urasimbure naza kwa na yitwa Rich Kopo hamwe na Nente and of course ntsima buri mwana twatire ampira ogutwine mabamwe sako ababino buhereza burunji obo kubika hamwe no kuguza sente aha beye rukubasika ningashi ka interest na kacheni omuntu wa burijo no basa kabasa tunaba Aliana Junior School erinisho muri yo mutindo gwamani hano yo mkibuga cyambara kind of course ababino buhereza burunji twaka chinto chkwatene na kindergarten amwe na primary education tunaba cool events and sounds ababine mzindaro mirunji sound system lights zamani stage zamani cool events and sounds tuine aba Laksaba and grill after party yitu no hera beri reb corner omukijaga ebine music nunji ba DJs barunji MCs food nunji ebyo kunywa birunji ebyo kufuka kosya ntubishanga aha Laksaba and grill tine charity kibaju kamhanda okuno kunzi nenkunzi yeminyeto hamwe na nebye mizano hanuya omurimbara city twina embogo kumbucha akanako kunyoka nunji akosheme kuba nonywa at least burizo bafuna yakachipatikine kabikona ahamagara gawe nikaza kureka orige and of course Global High School niyetire omwanya go kuzanira mu ogompira bitu binenana obwegese burunji chaka aha kintu ekikwatirine na secondary education ebiro mwenda byo kwikumi tuza kwatu bategerize aha chai echa Global High School turimo tukubuza mu mission na program ya sisimka turebere izo bari yanyumwe bazo
aba presidents ninga chaba kwenda kwesimba ahantebe ya president baklaunchinga manifesto zabo nanendebo ripapuro abukede rwareta manifesto ya mukuru wihanga wahati president Yoweri Kaguta Museveni kana benji ebyarumuna agambaho ntureba atireho ekintu cyo gamba ahakatare kebintu iwo buri mona ari mu sector maybe ya agriculture hinecho muno producing no manya okwakatare kebintu shugumire kiri ekizibu chaman abantu no bahinjire bakahinga mbwinji bakaresa twaza kurena mineral sector na nezindi sectors nyamwinji mukantureba akatare kebintu ne kaguma ne kashuma turebera barisa bakwetera umuranga bakugira ebeyi yamate ne shuma ne nyegera turebere banywana bitu abari mu majani akatare kebintu kiri ekizibu cyangwa ntureba president nagira ngo arimunageza ho mununga kugira ngo ibintu biturumu ne to produce njiro mu ihanga bifune akatare. Yes, bandureba manifesto okubaronchinyira manifesto abayinaremu nyamwe bazyo kandi batoreka priorities ziborekere angaki emerundi mingi priorities n'ibintu byo kutandukana manifesto noko kwenda gukora abantu ebyo ine gukora ebyo kuba no bagambira ebyo byo kuretera abantu baje mu bene hazati reka tutora no gwabo byatugambira. Now the problem is tuzire ibintu birungi bukuturaganisibwa konka tukira kubireba kandi nicyo naningambira ngo ikikuru tubagamba tebagamba neba kwani bakora kandi politics is determining buri izoba ya buri muntu washanga ahantu ibintu birya abantu binakasenda abantu batungukira abantu binamagara marunyo nje manisa ngo politics done well konga washanga ibintu bishobere politics gone bad. Now of course to go kubaza kurwana soboro bukarugumbantu hatari ubutare bw'ibako umuhinji ashemeye kuba ina haguze ibintu bye kandi abe inungi bitari kubinagisa na muri isaseme kuba ine akatareke ibintu kandi ibintu byo nabishemeye kuba bine cyo bakwita value addition oriyo kurisa ashemeye kuba nabasa kurisa akakama amatege nangwa akagongeraho n'ibindi akiyame ibindi bikurwa mu mate ati akiyama kasente kashikire kandi ibi byo nebihamu bikashangwaho akatare ibintu bikagenda. So now and all that is politics by the way. Yes. So now when we say that politics determines day-to-day life ya buri muntu nico twantugamba you know kushanga ibintu biriyaho byandagarine konganya nje manisa ngo hariho ikizu somewhere. So nyo wabwanje I think ko yo no shobora wara president na manifesto ye you will want like I can vote him now. We are what I don't know is maybe to bigenda kubi what happened because no reva ngatu watoro kuside zoko bichwekeve mama jani the last time I was there amajani kakanda nokanda tumajani gonga nyo recently I was ndio mumbata be batashemerirwe na n'ikitongore icyo cyarugire cyo mwani ikitongore cyo mwani icyo UCDA ikimanejingo mwani ngareba nikirugaho umwana gwagaruka handi kandi ayigwagarukire nyoti nyine bukakafu ntaza kumanejingo mwani because nyoni inteka ngo nakaca kabe kari umwana no kugira ikitongore cyabinjije nani z'umwana umutindo gwabwene bagwanika batanu bakutunda yero bagira bata bakana bamanejinga nyonka byaraho umwana nyine umwana muke but ensugo bakana bakumwana gucocere kandi bakumanaginga bakufollowinga ibintu bitimbirota bitimbirinka imwe nebi hati eventually ahi watandikira umwana kushoma je mato umuntu yiza gafollowinga umwana wari kushoma ni mu ishomero ki bire bashomesa ki njubanje manisa ngo umuntu amuhera numuza kwiho umwana arigira mu ishomero yiza nko mushaho ningo engineer ingaki ahujya ngo akatandikaje omu system kire now ebibena nabire nibirugaho hati twagaruka kuri naye buza ebihimba ebituro ko himwato mwani
ebinyobwa ebituro so na nebindi hargayo ki kandi ate ebinyobwa ntubiyanka hi no chimango busaza obwo kurena turya burinko bwa green konka bwomere ni burugaza Canada zia and so many other things so iwo waremirwa ku managing echo no wiza kukora otechi mbwenu kwa kureba manifesto ya NRM ni nungi and me I'm not about that one which is being displayed on paper. Me, I want to see that which is being done on the ground. Okay, ninjano haho ituratanche katubanze twaza omukahumuro kacento za kubantu garuka tukongera kugamba aha manifesto eyibaroncinjire izoba eri yanyuma baza mutakarga TV West. Ompira Kasameme otaferwa ompira gati ya Vision Group hamwe n'abeshongozi ba Burengerwa Izoba aha Independence Day aha Checha Global High School ompira kwatarika kurungi munongo ne Ivan n'omupira Master Teacher muzebi sisi no yagwa Lisan MC Lisan ya top passing ngo munonka Simba JK Komushone Beti abeshongozi batabakariyo Peterson na Kapira yagwa Tipol CJ Champion Mbatenwe Vale Music Jose Nikilino mupira kaheza Sister Charity Lady Diana Kemi omupira yagucubita gwatamu omupira rero nabwanyuma aba boda barasite bamashane n'abamakanika omusinguze naza kutwara chembo chente hamwe n'ekikopo rero after party tuza Alexa Bar and Grill tushemererwe turukwesimira okwetegeka omupira gunguza kwerekwa butunu aha TV West gushagikirwe abamwisako abinobeza bo kubika no guze sente hamwe n'ebyo kuhwera ombuhingi no burisa kandi binana mobile banking school pay program y'amasomero gona Ariana Junior School ishomero y'omurembe abwa Nasa na Primary School omuri Koranoria binedena boarding school van hamwe na computer lab eyokushongora beji ombyakara magezi embogo drink abarukusyaho embogo kumbucha ekyo kunywa kirungi kandi chamibwe UNBS ochanje omuduke kuri hihi Ronaldo does score! Kylian Mbappe, Yamal, Harry Kane, Cristiano Ronaldo, Victor Gyökeres, and Alan Oquero. It's Mbappe coming on and scoring! From the Pearl of Africa to the heart of Spain, StarTimes brings you football action you need. Season 2025-2026. Alan Oquero! Starting August 15th, La Liga, Bundesliga, Saudi Pro, Carabao Cup, and our own StarTimes UPL returns only on StarTimes. Subscribe to StarTimes Classico Smart Bouquet at only 36,000 shillings monthly to watch live on World Football Channel and Sanyuka Prime for Luganda commentary. StarTimes Football. Kubeira isi. Emyaka mingi ombazi gwito gwa mino gwa Ebisdent na Fresh Up gubire no gutereza kurungi munonga kubasa kurinda mino no kwetantara kunuka kano na hati gumana okozesa Ebisdent na Fresh Up kwenda ngu akanwa kawe kagumen kahumuraje izoba ryona Ebisdent na Fresh Up nibikuhereza kawo karungi munonga yejumbiro mbazi ogwa Ebisdent na Fresh Up dero oyongera kusheka mbantu otine kwetina aha kasente kache munonga hichira za supermarkets n'amaduka gakuri hihi okwetorora ihangariyona Ebisdent na Fresh Up ni gombazi gonka ogwo kurinda mino gitu. Otaferwa abataka nani nteka mazima tukore hakajenyi kace kataka kutuhenda kandi akajenyako katabura mamarwa niwe naza kubahereze nko kwishatu eziraribwa abagenyi umushango gwe nkoko izuwa nibire nangwa mwizi reka ndete yebitoki nkikumi nesano yinkwa bataka mu nkwaze amakaga kanga kandi nenye no mangu baro bampa mukazi kandi wabusha nshobangirirwa shi agarhanga omukazi wabusha ataro nkoko ataro mbuzi ataro honde utagira umuntu wono wagambira ikintu kinangwa kumanyisa bunye nakugambira nakweshengereza aba nacerebera icyo tikachikora kasha kirakuyotenda omakaga ngendoronda
I love you sweet, I love you sweetheart, Shovanjiriwe, I love you. Ompira Kasameme otaferwa ompira gati ya Vision Group hamwe n'abeshongozi ba Burengero Izoba aha Independence Day aha Checha Global High School ompira kwatarika kurungi munongo ne Ivan n'omupira Master Teacher muzebi sisi no yakwa Lisan MC Lisan ya top passing ngo munonka Simba JK ko mushone beti abeshongozi batabakariyo Peterson na Kapira yagwa Tipol CJ Champion Mbatenwe Vale Music Jose Nikilino mupira kaheza Sister Charity Lady Diana Kemi omupira yagucubita gwatamu omupira rero nabwanyuma aba boda barasite bamashane n'abamakanika omusinguze naza kutwara chembo chente hamwe n'ekikopo rero after party tuza Alexa Bar and Grill tushemererwe turukwesimira okwetegeka omupira gunguza kwerekwa butunu aha TV West gushagikirwe Cool Sounds omurimbarara abakwinire byoma hamwe na stage y'omurembe ahagwe mikoro ya buri muringo cyarite kibazo ka muhanda enkunzi y'emyeto n'ebyemizano muri Barasite aba Alexa Bar and Grill rwebikona akijaga bakwine obuhereza bwe bara hamwe na special night nka band night na tour of keys orwakashatu tandika shayibiri zo mwabazyo Mambo Fire na kunana MC burwa katano hamwe na exclusive rave orwamukaga rw'umuziki mix na ba DJ baman hamwe na Global High School abino bwegese bwa secondary school omuri Barasite Nehinda program ni sisimuka tukirimo tureba abente bukwatine na manifesto ya NRM tureba priorities zabo umuri ece kisanje kisya barebera abente bukwatine na wealth creation kugira ngo batungure ebyentasya then ekikwatine na ebya mashomero ningashi education nibenda at least abana bona bashome bazengu nibenda baterezana n'amashomero gabaga bona bashome agabineho then twakachi cha infrastructure ekinte kikwatine na nenguto but of course echo nibaza kuchitekaho amani minji enguteza ezikwenda chorus bakiteho ezamaramu babene babasa kuzimaintaininga then twakachi kikwatine nemishango nibajangu erini hangari obusinje tebarayikirize emishango ko yongera corruption echo batwire na bacujumira nebendambo kicendere twakabya magara nabajambe kintu kikwatine no kujema abana mukirimu nkikoraje bitatu bine kureba ngo okuyiba emibazi omararo kwacendera then of course na nebindi bitu turebere na report eyi Saba wandisi wa NRM Richard Todonga yashobwize nabajangwe babasize kukora omyakeji nabareba mbu obwavu ningashoboro bucendire kuruga hari 21% kwika ahari 16%. Then tureba abagame nebehi y'ebintu konka haninjira ngaha bukabagama musabuni shukari ngwebyo bicendira amajuta aho nindeba of course kiyanga tukirimo to strugglinga. Then bajam COVID-19 kateganisa employment sector ningashemeramo konko bwa hati ngo barimo ba revive injire economy yihanga abokano bagira mbu hati batireho emirmendijo eri kwingana emitwaro 25 na mukaga mu government then borekire ngu amashomero geyongede okutuka ku mitwaro 5
okuva ku ruga mitwaro 3,559 agabe gariho mu 2019-2020 baja mu sente eziva mu bintu ebitundibwa ebweru w'eggwanga n'obuweereza mu kiseera kino biyingiza obukadde bwa $, za America 13.3 mu mwaka gw'ensimbi 2024-2025 na bajambo bana Uganda mu kiseera kino bawangara emyaka 68 okuva ku 45 je bari bawangara mu 1986 by increase general lifespan y'abanyayuganda mu muryango. No, of course standards of living zone hizuba imbere yona y'abantu bakutura muri determining ukwangara. There is no doubt about it. That's why umuntu azakura kuri ne kare abantu bingi bariyo bakuzire. Ataga mahanga waza mahanga America waza German waza Japan za Netherlands n'ahandi abantu bingi bariyo bakuzire. Actually abo utazara mnonga abo utafaye kuzara hati bina abantu bingi bakuzire kandi bine bato hanze. Aha nde bano bonjera no majambo omuhendo gw'abana abari kufa batakize emyaka ngateba naweza mwaka batakakize omwaka nagwo gucendire abo kantureba ngo mu 1986 okoshanga abana bo kufa batakize omwaka gumwe bakwingana 122 obwa hati bacendire bahika ahabana 28. Ebyo nibirungi, but they are not good enough. Nibirungi. Because you see, tuya myaka 3 ya government NRM kugara kumurwenda kirana na mukaga. In 9 years, umuntu w'imyaka 3 kuko no umurotega de. Nar baby ninga nar y'umuntu mukuru. Nari y'umuntu mukuru. Na mwena myaka 3 hatukabe tugira ngo abana bo kufa bakuzarwa beyonjire shwari. Bacendire. That is obvious, it should be. Because you see, Jemima, n'abantu batureba, China ekahindura abantu miliyoni 5 yabiyo mboro. China kuza kuhinduka ku rugo mu kuyabire kubanka hato kweri. We need to appreciate kugira ngo hine chikozerwe konga it should be much more than this. Hariho bwo ati ningo kwakugira ati you see mazire myaki 18 mbushwere konga nyino mwana w'imyezi mukaga. Hatumuntu nayibuza imyaka 18 yukabo ino mwana wa university by the way. Hato rino tugamba ngo no yonsya. So there are things that are obvious. Because hati tukabe tugira nkuruga kinana na mukaga tukina abana bo kwitwa polio sure. Do you expect that? Anyway, kandi we also want to appreciate abo kwa sometimes situations can worsen. Tubaza ugire mbera eyongere kubambi like when you look at a country like Somalia mwenebe tubyine bityo konga nabagira ngo value what you have but seek more. So ebebe ndiyo nindeba nyowe my concern is implementation yabyo ya manifesto. Yes, that's what I would like to, because recently in ebihingwa because Uganda is orchizruitun backbone yitu no buhinji no burisa hata rebintu ebiturebe ni gwakatare completely turebe mwene kama jana shware atabaje mu majana obagarikire kai omwani ijo gube gwateganisibwamo konka nyowe kayenze nguturebe obuhinji no burisa ebitwekoma ho munonga. How prepared are we? Nyowe nyenda kugambira Jemima, as long as we are still in agriculture where seasons are determined by nature. Agriculture needs irrigation. Amiz ntwetaga kureba harami no chimangu egesha Jemima wajiro rwezo oruho okagirana na miz agaruho no hinga full time. You cannot talk about season. You sure no iza kuba no itirra kandi byera uko ino rwezo. Obunde byakatuteka nibaza kubo implementing obwa hati babyonjere amane tuchurumu ntuza kuba ntuganira ahashongeza kwatene na politics abuka hata kutukumanya already badizemba karuru ntuza kuba tukatira omukoko banza so bine amezi ashatugonka gokuronda akaruru so nibyo turabe tugamu ntuza kuba tushijuma manifestos zebine bi ebikwendente beji eyobwa president turebe bodecherire gukora ki enshonga kezo
nazo turebe neza kutuyamba itwe kihanga kurga aha step emwe kugenda ndijo konko bwati nindeba akire kitu kagenda nkawayo yes nyona Vincent mujurizi aha naitwa kubasa koma ntusima buri mwe no wana turebe aho nayi wana orebera ntukusima munonga we bare kunda TV West onko bwati katuzomuka umuno kace naza kwa ntatamu muze bisisi no akushemeze okusyasha ishatu o program ya sisimka obwera bena nehindera bit tuchine programs nyinji